Srpska omladina. A sada će vas pozdraviti predstavnik jedne organizacije koja ima fino ime Naši. Jer svi smo mi ovdje naši. Gospodin Ivanović Ivan. Na Sretenje 1804. godine u Marićevića Jaruzi prota Atanasije Bukovički zakleje ustanike, kojih je bilo mnogo manje nego nas danas, rečenicom: ko je izdao, izdalo ga zdravlje. A mi, današnji Srbi, 2013. godine ispred hrama Svetoga Save, ispred spomenika voždu Karađorđu, govorimo: ko kaže da su Kosovo i Metohija nezavisni, neće ostati samo bez jezika, nego će ostati bez glave. Zbog ove rečenice, proteklih 20 dana napadale su nas sve nevladine organizacije i antisrpski mediji.